Abusia sabe so wo hwe ne ekoso e wo NPP amanya kunma bibia edi adanse se wo mo enu wo mu ye party se wo mo hwe ne ekoso e wo mo party ni akyekye ne ekoso mo se abra na wo mo ko an se ka kire dia aka no betimi akye ne ekyenwe afia ka se ye toto ne ma so aka NPP no wo betimi atoto ne ma ne ye pa na so e ka me se tumi ni bedi wo mo nsam no o mantimi utilize tumi ni ye ama enne ne be party e na eye ya sabe de party no atete apansam na no na before ya wo kaso a ye fere Dr. Powerman akodi enkomo e wo Kesben FM na Kesben FM enkomo okodi na wo kire se wo hu ne se onobo kana pompa ko e Japan ababe lead the base na 2028 election na ye kono wo gina mo se independent candidates no any showdown ya honorable HSA 2027 mo beba e de ababe ma NPP fo musia se no da nchan ya wa kire se chama wontimi da wo dem no betimi afie ne mo mani baba ko miri ko wa wo se wo mo ye ansa e na pio betimi afie na baba di mo afei wasan e de kokobo akọ e de ma NPP party ne titiru ene minority leader e honorable Afenyo Markins e na afei miracle aboade se wo mo hwe mo ye bi se yo konkrata no wo mo din e na eye next a wo mo da ho ahwe ni a wo mo so betimi akọ kopie mu e wa afiase na wo din komo no kire mu se Dr. Mahama Bomia said, and yes, we are former vice president, and Kasabi, Ebian, the kind boy, and Sana Chama wants to be at the Chamber. Dr. Powerman, Eddie Cobo, where DB, therefore, Mangana, where DB, and the fact of the Kulimir in our person of the Canopy. Nayaponia Pakuti and Koma would be Nayaku, Mestre, so we may subscribe to Mosiano Wakai, so the girl never comes, I don't upload me to my own first person. Yawusa, a bit of Kakame, somewhere. The uncle says, Dr. Powerman didn't come on the fire. Snake luxury apartment. I'm in China bedroom. You're told die 2 bedroom, 3, 4. And you know Omo Bebuao Papa. Prophet Dr. Powerman. Odifu Akwaba. Mejo Minia. Bibi Aboko there. Obo dia dum ho den se dompe. Yeah, the trade amponse. Say what the end day achaye. Na wasan aba be kayensa. Meni uhye say yedi nkomo. Yesua de na afi no ya yedai. Ye ne osoro akasa. And no ye hwe wo my Ghana. Enoma ekoso. Enoma ekoso. Dena eda yenim. Ewo oman mo. Mini ameda asana mada watiefo ne wahwefo ase. In fact, baby a Ghana ekosisi ano. E fan baby no ede by fan baby no. Ya. Ya ya ne se Ghana fo ya yemfom so kase. Okay. Because Ghana kuro kakraka na eda ho nyina no. Nimpo okuta Ghana mu nimpa ba kope. Okay. And nobody can do that thing without that person. John Dramani Mahama. Asem we na me kan ko for say mamenka. Okay. Papa, we are in Ghana. Ye nim dia Ghana abakwasam tie. Ye nim dia koso wo man nim. Okay. Sometimes as so for nature say ye cannot correct wo man no. The obetimi asesa Ghana so fast I'm talking to you right now. John Dramani Mahama. Oh, me na me catch no so who him say Mahama ni chief of staff any ato force some de Ghana akwaji sikadro. Hey. Oh yes. Sikadro bay. Be some say sikadro bay bi service abiem. Sikadro bay e wo himfa. Because Ghana na Ghana dan kwasomu in spirituality na ya mountain Ghana. Okay. John Dramani Mahama koma pa. Any a pamo ni urade wo. Eno na ama Ghana ebedu baby a Ghana edu zanya sa anka Ghana menu mi na nke ntimi ntra Ghana. Okay. Enti on say wo ye kakra yesi wo we de yeskedro wa flem. Enti John Dramani Mahama ne ato forcing at the Ghana kwaje sikadro. Oh yes. Enti so obehwa since time ayeto abakuta asankofo yi himfa no wo so makobo bosia. Enya the same woman na ebinim tesoa na ye bere woman mu. Ye the same woman na ye to am one bag ye to no 10.5 yi. Ye the same woman na anwa ba ko sofo na ye to no 15 million anwa. Sofo the same Ghana Korea. Utobi. Also of me Tobi.
What to money be? Oh, was off me Toby. Hey, me media man to be minimum prices. Oh, was awful. Me mammy with the same time, mammy 2022. Was awful. And what you turn back, come on, 10.2. Sir? And what him? And this assassin to me buying a room and many and swear a poor sortia. That means assassin could tattoo me. And the Ghana for my young fat politics for the can't I know. Even two baby. Now, my Ghana and fan and Toma Pamfra. Yeah, and this is for I am from Kaswa seat. Omudi agree from them forever. Because me who say Kaswa seat ne could 10 people for forever. And when this will PM after say how comes in, yeah, honorable how comes in, a free and sabidi, honorable. Oh, yes, call you in China. Nyoma na call your winning Kaswa election. Yeah, chairman be a chairman no soon sume dinner chen wafa. Wouldn't me fan kwa kuni ending ko and I'm an Indian koda. Yes, a confo bonnet or what I left for yen ma. And this is for young from so. Okay. Power and crown some day out. I almost such a mount to me. Power, Ekutawa, Tofo, one shot, near or Buama, we are power, no be nama. But first, say, would tell say, we send in Panama, a brand bassa, but say, okay, power, ni beam. And now we have said in Panama and number power no, and also had a 50% of majority. Our white with Chiana. Yeah. And it's a wooden in power account daily and why very careful. Chama to me will be free. Okay. Chama to me will be free. Chama to me. Ah, you be Chama to me if you prison. No 20 years. Oh, you be if you prison, Toffle. Oh, you be Chama to me if you prison. But conditions. Conditions, baby. William, because we say MPP for nyina de ko jan abo monsa. No when ya bre. Esu. Okay. Ye dede. Now so for me bie me tweben na me hwe na dia me hu ye no. Na NPP for ni bi majority of MPP. They are in prison. Pennyform bi a wo no. Omo prison. Omo did them. Yes, omo fiase. Okay. And this MPP for omo it cool no omo kono. Omo ankoni ye. Na omo ye omo adwen say ya na omo be ye no de a omo be ko fiase. Although my country was Ghana, I will buy election. Yeah. Last time we can say some which Ghana by election. Ghana by election. By now to 2027, young when we yet na by election you know at the unity. Ya dear never my by election. Unto me in court parliament be royale. Ana every day woo day. As of by election because and I mean busa say by election. The ever by election is onipa na free. And unti ni seat a woman say on film by your bay and by election. Back would dear obey film na ya by election. Why not tears a won't free by a bay and by election? As of yeah. Ya by election wa Ghana. And the by election is Uncle Yano, yeah, a NPP and a NDC. As of ya by election, I may no CCI NDC will take the over. But by election back on a becoso I was Santia Chamagogo. So by election, as of a qua say NDC for enjoy some phone, ni Jimmy be or move Jimmya. NDC befa. Dabi okasa na sign can be send these engines a NPP na wokana MPP me can about MPP okay NDC for ekuta agogo seat no but so when jai Jimmy no mu Jimmy na MPP for be take over the seat every almost every NDC for nsem okay and spiritually no. Yes. Yanto abano krano ekuteni sifo. Aso wonim ehinta sem bi wo wiem. He da bia me ka say I see Satawale
Ghana Shatawale ya. Me unsa Shatawale call parliament. Na aso me hu ya na me kra na me ntiase. Ba me sheda bo ho mpae and dia me hu ya ne se I think Shatawale di yaw e de mo man Ghana youth no. Enti waye na adwen se de owo bia no de ne ho bebo afọ de ama Ghana youth. Na Shatawale gina for MP so be wini. So for 2027 year ye be wura mi. Wo be hu musicians journalists for mbe yi omuti so mo kopre MP. Omu nyina so be wini hands down. Winning no is an agenda say omu be pesika na edi ana so omu be yi oman ni yie. Especially Satawale o hia agenda bia. Satawale dia is about the class root. Satawale dwene oman youth no. Aso for youth no bre. Now there was a prophecy be at the wiem. Youth to nya hu ya so so we youth na wo hwame an kope efuo bi na do ekua so ekua yo ekua yo he we be successful tentem me say ewrade ahwie nhire bi egu efuom me say ewrade ahwie nhire bi de egu efuom asofo say we youth because asofo sa abanya adwuma na wo se wo ye kra na asofo empeke because enyoma bi koso abanya adwuma ni mu a so obi nya tumi kakra bi na odi sise ni nua. Okay. Enti no ewrade de yinsira na kogugu ye nkuru ase ne like yinsira no wo ho ba do Although into some prophecy back when Davium, address Safua, any new akofana. So man take it time me who say omumu baako ye see no before ye no. Asafo. Me hu to kwa kase si wabusua ni mu a. Anu wotane. Okay. Enti no sa address Safua 8 me a oni ni new akofana. Omomo modern aso mbesiesi omontem seriously omoma peace and rule na omunjai banta no me because eye sunsun ade na ekoso bata omunya hu eye sunsun ade enti omo be ye dai omo be shake himfa na omo be ko meaning so obi ane baby a like odi na agroko obi ane prophet ya odini bit is a MPP for prophet egu MPP nimba ba ko pe na me believe no. Eso anonso ni obi MPP for hwehwe no. Ono no wana. Prophet Bismarck. Ono no wahe. Your friend no Regal Prophet. Yeah, I think Regal Prophet. That guy is very serious. But the MPP for fan is serious. Regal Prophet. That guy, I meet that guy personally. Na bra no me di for ntimi hu obi oye di for me hu no settings no, on your settings. Oye genuine. But once Ghana who this guy am value. Okay. Who nis kada who ni links I am value osofo me pesa me catch Ghana for nyina say so mu nim na o ma Ghana president ota konwa Sofia konwa no so a osofo Ghana be yesum 4 years Ghana be kwa ahotre mu Ghana nko obi da and then the time so enti adentina wo say chinchina osofo unim Ghana emra na da hwanu na semra dentina ya semra okay ya semra se be ya Ghana yie ya semra se be bo Ghana ho ban enti senyamya ya dum na obi aba na wakoji sikaduro Mahama ba oni atofo sen omo akwakoji sikaduro no mo di bu oman na da bi oye ma obi mfa Ghana ye japade nkwaje bosia ma ye oman na say we your politics in your politics I'm talking about the facts we be tie because so for do ye ni me come 29 December 2025 say and now we are this suffer oh asafo da bi o na say me kwem MPP so asa na abekasa me MPP so for internet there me unim ma asafo me chia me nua so for bi Prophet Samuel Abijima okay that man and no impact na adom no de man ba Roger okay enti adom na Roger use no nya free ne ma me ngosram okay enti Roger nya ordinary Roger Roger use abo for makomako 21 and odi omo ye adwuma like last time me te wona me hu Roger na me hwa brante ne di na me say urade nyankopon ye hia engosra bi sei ne de didi ama my Ghana enye nkofo omo ye funa yeto IMF if you don't know Ghana kwa IMF da ben say bi afi no omo bobo omo oh propaganda me say Ghana Ghana e be say Dubai just say Ghana nya say Dubai kro no but Ghana will be better me say Ghana e be kakra within 2027 ye be ende 27th December 2027
president betuja from 2027 mono akwala keto bi a ye be wo no hospital bi abenya ketua market it's a prophecy yes ye kwa akwaji bisie bi afi IMF ho na nya recent na Ghana kotua abo e kai da ho enti yesan de ho akohyem enya possible mo amo frɛ me no munyai mo mfrɛ no ozofo ehinta sam nie me na ka say me say Ghana corona da ho no ya di akwache sikaduro enti there was no need to Ghana be koye tibiem Ghana ye koye nim obi a won gin to me den the prophet Dr. Powerman me say Ghana enko ne tibiem Ghana ekɔ nanim ebe kakra 2027 2028 ye be hu say Ghana ye nkura ase nyina ye atfat mark my legs me say Ghana be ye better Ghana Ghana na ye nim ni before no enya no na ye kɔ no Ghana be ye yie na me say odi asama mi kan bodate to ho okay Ghana be fa ne to mapadie fra odo Ghana kuro no tete no nya ne no et be bow say obafa ne ntoma pa fura na only say NDC was one nya NDC aban na make ho asem me I'm talking about JDM say Mahama papa ni kuta lock bi papa ni kuta nsoroma bi a san nsoroma na da no so no bi ni ho betimi de wuli Ghana odi for me bow sense see JDM ni tamu eso. And are you still speaking? Say, was all quarter time na. Osofo. Ujina ska say uradi di for. Osofo. Prophet doctor. Ya nyame kan ye no yen tena hanka. Yen fa sunsun asamonton chan Osofo. Ghana ya me no mi enu dia. Okay. Ayet is Osofo we be company. Na obi be share company so no wa wo be ye budget no wo hu say no wa boka. Would you be for Robert now? So, why won't say company and no my ye? In Joseph, the woman no my ye no because of woman I will say. Wait or do 4 years, na me ye budget na say echo you and call you. Men yin in fish into be in if one. The woman market in Egina and the away good market. Why na bama na twaso? That you'll be for Robert Samba. Oh, what's off with there be? What's off with there be? Then among the enemies, no be. What's off with there be? Sir Mahama twaso even say a man 5 years impo. And I am Mahama another 4 years come one. So na Mahama kotenefia me kra e be tomiyam. Me say neti me de me kra aba for there me mewu na Mahama twaso a so asema me no wukan. It's not a joke. Me de beto ha Ghana say Mahama kotetem ne yenkume. E fa nsa nem. Hey, oh yes. Prophet Dr. Powerman. Me say sa mi metime de me krabo afode de ama Ghana na Mahama to so ma Ghana akwasa ne Ghana ekoyi a asofo Ghana to aso that's what I bere wo kromo ana wonim se bere wo kromo asofo ni mi bi mitio Ghana na ye wo no ade ama Ghana ntimi kɔ nanim na eye politics na se Mahama your man penin so politics ya no ye oh asofo na me ka kiro se minim se Mahama ya ade e san se me MPP me kan no kreda the same thing I mean say na Nekufa do be ya ade bi me am say ade na do ye credit the everyday emfa ma no because of me NDC and it's ade na ye kra enye so for let's speak the fact Mahama memuo men kan NDC amemuo okay Mahama memuo say you president bit say Mahama for 20 years for Ghana so on tena konyo so 20 years so for I'm telling you Dubai to me Ghana da enti na me say ye bekum obi ana be Mahama aba tetem a me de me kra ba ye ready ye nkume Prophet Dr. Powerman ye nkume na ye Mahama nko tetem no my Ghana for ho ntom odi bibi foforo bi ba wa hunu ana se ne ye hunu ya osofo because me hu yo osofo sunsum wiase Ghana da ye oh okay ye kase wo sunsum o sunsum wiase Ghana da ye okay so Ghana the year or the year wo kwan be me say enyoma be ye wo Ghana start free soon once abahuna mani okay enu ntina ye be say nkom say bibi be si a ye settle ho na esi okay saa so na de papa bi ba so for ye hu from afar na yaka okay so me say abe kakra 2028 Ghana for enkofo be free man amaman so abe importing nyoma wo Ghana ko mukrum esa still na koso dada ana mo da bi de be ya no wo ntu kwan business Saudi Arabia ne other staff ya ye nuanom kokobre Ghana fo nkobiem asofo minim nkofo omo de popo oko oh asofo eno no nye hwe
me say ebe kakra Ghana youth no mun tu kwan cause Arab country bebre kra no mu gwa brutin beba Ghana be abeye dwuma oman ni be koyie osofo security system be to yie nyoma be yie osofo me say nyoma me de bia me ka say na Kufu Addo te so a na oya ade na ya me de me nkwa beto ha ma no Tanya Ghana for be ka say 8 years will come but Umia will be a president but Umia will never be a president 2028 even 2028 me myself I see in spiritual there was no election 2028 Mahama and term no krana there was no election in Ghana 2028 hey because me I see in spiritually say a judge the parliament here and to quite see honor ye change constitution for 5 years it is a Mahama and term no krana osofo NPP mba 2028 one awoka osofo me ye D4 bi osi oye D4 te se me no on fa meto so akwa bi nam ka so a yesi efra na spiritual president ne nkom sa wa say na fe last na me obi de the video say na me ai Julius Dabla pamo prophet Dr. Poorman fi wo camp and na me no Julius Dabla camp anti mo asofo mo wo camps I don't know enyo sa guy no na amaba wo me ho aye ebufu o sa guy no why dey afla say we di o osofo hey osofo me osofo we osofo Mr. me ye D4 Mr. am me nko bi na so nko begin didi da never na de bi na nyam na so no ide kwasiana nyame nya kwasia so frɛ wo mouse ka ni nyansa obi akomode no be ka asam kyerɛ me amintie osofo wo nimpa na wo ka sɛ an NDC for mo nhwa mo ye na prophet Palmer oni to me bia osofo let's go by record yenko from 2021 and now the yenko 1992 prophecies men kom sa ma se ama Ghana state no yenfa ni nyengu apaso ne yenfa ono so ne de nyengu apaso wo de starting from 2021 pe ma se nkom more than 30 ani na ba kokora mfeli ni abem me busao so when it happens like this said you for me you know we see we ya say our God is not a confused God for the tie nie e ya na ye time and MPP for suro me be ka sato abonten ana omo ho po gidigidi because omo nim say asam na maka no eye dan e be dan e bebam enti omo koye meeting na omo de fast asofo no so say on attack me personal say na e be ya me ho be ye si e wo Ghana but onim say bi oye no e promote me spiritual career enti see the wo NDC camp me NDC camp sofo me say the oye de pa no and I will born abaso enu ntina me say say ye bekum obi di abo afode na Mahama beto aso for 10 term a ma ye ready say Ghana for me fa me kra mo afode no mo Mahama nto aso for 10 term because dia me ye na me nya toss ebubu so also for Ghana be nanim and you know who state clearly what Kesben 92.9 Ewurade akasa so say omani po bi de ne kra abo afode e mo mampani John Dramani Mahama atoa so tetema ye mefa ma ye ready okay ya ma ye ready ni nyina ye se ne be ya Ghana e be ye also me do Ghana me ndo president Mahama nko and me ndo NDC party ba me do Ghana then what by and also there is an attack on President Mahama how far sunsumadane and now still edaso ho attack is free for on one party nim also said the India nimpa bi wo party nim opase obeye president wa man of obobon for part to attack president spiritually and physically mamen kan no kore bi ncha asase we so senya men fa henchen so na akofa henchen so a so fu kombu NDC for nkofo na omo prefer agbaraship no so man to omo bo ase edu so a ubeti men nya wadwen se obeji bi ote so na fra because of unsupport with him and omampani won your support right eno na ekwa Mahama so won support obi ya ono na ka kire so support obi ya oh papa ye sunsun fo oh fufu ye dis wo nom ho kwan enu ntina me ka kire say Samuel Abijima beba be ye council of state e de amagana he the guy na tali aduma ekota on say Ghana ye mpa mo ka no kre ye patro for chen no ntina Ghana obehu no ade e training nimpa ya tro sofo
no was so phobia may show constitution. Me ankasa. Obeche wade. Okay. Prophet Roger. Wache de wo Roger ho. Enti me ko hwe Roger. Me se ko hwe Roger. Se wache de wo ne ho. Or the sad de ma wasofo by end of August. Yen 3 August mo no. Na wakoma so ade na wo pene urade ayama. Mate. Me ko hwe no. Hwe Roger. Mate. Sofo Ghana no krefo wa hawo. No krefo wa Ghana. But yem pese be den. Ye beka. Okay. Because me who say a jata NDC party more and to quack a woman chairmanship here because NDC and NPP. NDC. Okay. And to quack them. But and beside me was I the internet to quack also because of a greedy Mahama. The all ye nano or Yamagane jina. It did you think that Mahama ye crossing is an uncle for Nimno, Mahama ya kwasiebi, Mahama ya buobia, or better TMP before Guman as I say, Mahama Bama Quines and Branding and Juma. Because Wabro or Palm or Embremo himself no, men so maybe about some of my dying. Maba. Mephisto. Okay. Okay. That is the leader that Ghana wants. Ghana here leader be cannot correct. Ghana here leader be jina bold. He Mahama you be a winning monopane with the bonnet or better winning member and with Uncle saw your president into Jinani to me so the iodine. Nansa yenye NDC for so musu bebre didi boni o mutikruma. Azafo. Ghana I fey na Ghana nam right channel. Afe ni onam wo. Oh yes. Oh, okay. Allow here. See a mama Mahama Brown. Obey bibi. I'm not talking about politics. Nimbre nyina achi yensa ma ne bre. As of Brenner, the Mahama, Shanyamo, de Toto. See a man break come was of obey bibi. So we be di biko. As of no year out. Yensa ma no fofo. As of Tio, and Brania say kwaji free obi ho. Nti wo pa say yensa samra no. Yai Ghana for your samra no. Enti ene no wo kan o Kesben so say. Yes, Sambra, no president. Embra na be yeketua. O man na yekese a chemra no. So for African countries, e try won sha hefa na yeto aba 4 years. Me Nigeria pe, hefa, kire me. O man ni ato aba 5 years. Yenyi politics in frame. Also for say ye ba umia, say ye Mahama 4 years or the 1 year be yi na point is in nyoma. Even another year no cross still no hwie. Another year na beba na afi na ode beto to ne offices ne nyoma inti obewie 2 years na aka no obeye so obese adwuma campaign wo 1 year wentimi anya hwe enti sa nkomo bra na nado wo so ina wo hu ye ana wo osofu me kan ho osofu me kan ho asem odo wo ko YouTube na obo Dr. Paul man me di nkomo bebre me di a lot of nkomo what I say me see only Nigeria na to about 4 years okay African countries in but what must say? African countries in Asofo almost to about 5 years. She Cote d'Ivoire, Alassane Ouattara. Watana so how long? Ntomo ekwo omonim ana. Akonanim. Kroni ye. Oh, Asofo Ghana via tu kwan hefa na yetako. Ghana yeah. Okwa Africa to abehu Ghana fo egu amzo mo do so kwa country bia. Africa say ya. Oh, I'm telling you. Ebi omo kwa kako. Oh, Africa yam fa kako. Votenia ya fa Africa dey ko fa dey kako. So for Africa's embra ye djuma. So for bi ntimi mbetena TV so embe jimi. Sani ya ye nua be me ya naked video ba bontin. Sa ye nua be ma no eyem krofo bi na set trap. Into omo modern na on hwehwe omo ne omo nam no ya careful. Wini Africa's na we ya. Oh. That day na video no drop it. That day na wa the prison. Mami Musa, who can be about Sharif Muhammad? O man penny babe manana. Sharif Mahama. Mahama, sorry. Are you no one? So when the pony the akola ne chinkophobia plan se ombebo no tuo. Hey, Dr. Palmer, who say me a wookie cane? And the pony the akola ne chi. Because of omo hu say akola kuta blight future. Ayo man penny ba. Oh yes, attack am hu ya na no hye. Akola ne kuta blight future. Ewrade nyankopon be reason kese pa. Enti nkofo bi start to ne sosa. Na on person bonu tu say why dey. As of winning baby, on my Ghana na woman no, everything tend to politics. Anything. Ya ye bibi amanyosem. Amanyosem.
nanka obi betimi ne sofo obi anya beef e ma na obi onam ne baby atimi akotweto to kwa ada sofo so akoko no ada na ya na sofo mo attack mo sa asofo ya attack ya ho ma akom de o na attack ya asofo mi ameti am ho to me ho to me o me okay me okay enti me ko me be diwa da be no won sa me di sofo bi ho atam tabi of me nyɛ stomach prophet o asofo me ko we kwa ne ma miska me nje nyɛ stomach prophet ya ajebre me afi na wakamaja abre o asofo abduma kuta ye no nyankwala adumo wo de wasema me ne wo kan meti wo fidie so na me tro challenge de ama o ko 2021 ya men ko akire okay na hwe a lot of prophecies ya Dr. Powerman e release auto system nem hwe de efeli me ka say MPP party ni be guma be ka enkose ekoso ana enkoso empose ni ye de be won say wo de amugu nsuo mu a papa na ewom ni kogu ase na ne anya no wo so ti se bro ne anya nyina agu so osofo the party ni be ye ya 2031 na party ni be start say resolve NPP because ombeba power ombeba be kuto mine na ye koye ni mi da 2023 ana 2033 ana se emu ho NPP betimi abekuta o mine no and why na no krampo no se Mahama kotetem na ebe ye tene se NPP beba power enti why na ebe sadi o maba and they say obi am hu say nsroma da no so no na nka ye blind obi am hu say okuta NPP nsroma ye blind a champion okay and he say favor be to top Bawumia so no mo de Bawumia eba bia mu de a God can favor Bawumia okay okay so if you na me na mo me do NPP party na da ho no I love the NPP party okay by NPP for no mo mpa no kre o ka no kre che o ma no be do atem me records me wa ha no presidential elections enkrofo amai enkrofo ekono Nigeria ko 4 years Kenya ko 4 years and Sierra Leone eko 4 years and Zambia Malawi omuyina eko 4 years enti nia enye Nigeria nkoa yes sanko fo na abobo omudin ya ni omuni twaka ya Nigeria ni Cote d'Ivoire na wo twaka wo mu say Ghana ni addresses of Bobla o Kenya Ghana for Kenya wafa ya say Cote d'Ivoire ni Nigeria na woni de we Kenya ti wafa jai wafa mako hoda mako Kenya da wafa Kenya wafa manukra ni nyadwuma osofo Kenya osofo tu em kaza kwatena Kenya bobra wonko what do meko Kenya osofo jai no Kenya osofo Kenya na woni Kenya osofo jai osofo de onim we min kan kase ene me do be call your friend say Korea recently Senegal me do be call Senegal me pe Kenya osofo hane ugoju chakakwa na asa okoyede ugoju chakako osofo Kenya asofo mami Ghana krenchero Ghana is better than those countries now bobodi ni there the whole West Africa omanya nyame akoma eda ho pa Ghana okay all those countries ni is built under the Ghana spiritually omuyina ase Ghana se sera me omanya Ghana se na se okay sera me omanya Ghana se na se wow asofo gogo na sera me omanya Ghana se na se yes na se said den ye yankwa wona se then send it and say president the whole worldwide the strongest pillars or to also say untumi nkyerɛ sɛ meba the whole worldwide president the strongest president or to also say or to also 5 okay it is a Ghana president to also 5 the whole world or to also 5 na Kenya be say
Asafo yes I'm back na yen hwe ye nua bema chema wuntumi ni issue no chema wuntumi na asam na ye me mobbo but dia metimi aka kire mo so mo momodenya no na busuafo hwehwe metire kwan aye chema wuntumi yes unim yes se wadofo yi wuma asamato okay edu baby no chema wuntumi ye mistake ye woni mpa bi wa ye nkuntia no okay chema wuntumi kutia oketechere FIFA oketechere FIFA ye nkuntia no oh yes ade unim obi obetimi ama party ne gina wana oketechere FIFA ano so na party ne mbo no and then wo be my party because oketechere di ofiri hin be si ofa me say ono pani obi obetimi ayi nkofo bi agimi wo MPP party ne mo afrim ya fra bi dirty work sa dirty work no yemfa politics yemfa gentle nko ho obi timi di sika no obi otimi di sika to president se ne botom se wonye dirty a untimi nko face no unu se partner don ko obi wa yenka ho masem ba to gete chief for obeka enti ne yefra no dirty work no eno no oye enti se party ne betimi aba ya akono party ne betimi like no ho aba ni monyamo a omomomodin aso mmehwehwe okete free fa chiri kwambe so ne muye yes because okete free fa is a stronger ono bema party na ka bom ono bema united aba party nem NPP oh yes no ye joy ye papa Kennedy ni other people oh Kennedy that's what NPP dada ono na kai oh Kennedy sunsum no ni NPP mbiem Messi sunsum Kennedy ni NPP mbiem I'm telling you the fact oni ho biem odobe unsa election e ba Kennedy begina for independent Uncle base oh there be oh so base cry independent base independent uncle base na da ho no me ka kire mo ti the base no say me am te me ye for I know the agenda Kennedy ka ho bi and o ti the base Kennedy is the pillar of the base Max no Kennedy na no yes Sanyamiamba mu a Kennedy will be a flag bearer for the base Alan Chamanten will be what do you call it Avavranto will be the mate for the base oh okay the mark my words so for enyoma ekoso sunsumo okay teacher ma wontumi abusuafo ho mo hwehwe mekire kwan na ekwan da ho sache ma wontumi ebeba bonten anti ina chese ebasa na ye twagu se onye bone bia ana se de ebe waye bone chema wontumi aye bone ombe punish no ba so mo be humi a ne punishment o mo de amano no enko 20 years eden na wo be ya enko 20 years me azafo mpacho wo yesunsun ni ba some me yes of them sunsun nipa azafo mpacho mpese me kuma apotro de ya kwankyera ogituma na njentum Ghana nkwana odi nso ya kwankyera se wo yebosom Ghana nkwana wukuma aboa ya se wo yebosom azafo nya abosom ba nyoma ye be ye no okay nya obia na ba so de ma ye bie nyoma so kyere no nya obia na frɛ ya ye bie nyoma so kyere no azafo wo be se ye bie nyoma so kyere abere ye na ase ye be kyere wo nyoma na phone so ye bo mpa ya ma no ye no ye tu phone ye azafo enya nyoma wo ye wo nyoma ye wo sunsun okay oba Ewrade bie ye no ye hu nipa ban a wo ye enu nti obi beba obeya kwankyera ma na be ye obi beba enye ye me minim sa kwankyera me ya ma na enye ye ba minim obi oba oba na wo hu se no nimpa ya obe odi gidie na ye den eba se wan fa gidie ntua na mo so fo ni hwe obeya ma me pala kra me ni bi me gidie na mdi adwuma enti se wo ni gidie na wo ba so fo san na emfa okay so for me be ya watch night bi nya me ya domo a Friday ye da ye nim ya na sa watch night no memma ebu Ewrade na me so ba mebubu afo asore eni frafo bi hu ade so for de oni bi benya bi de openta afo be wontafo de opa ba be so for Ewrade se men said them for 2 days mami mpie me num so me ndidi me said them for 2 days oh you fasting me you fasting okay na me fasting nya kwase afo de ni bi nya afo de ni bi mpacho mesrel oh ye ni akwase afo fasting aso fi akwase afo fasting obi timi ye fasting na onam oh me my fasting no oh me ya fasting asafo oh say
Oshie obi okache. Ebe me so for say me nya fasting. Obi ya fasting na ya frɛ no na odi odo phone so. Titu ni abrochire foi. Video calls na ade na omo yi omo ho. So ya fasting. Asembe nkura. Pastor wo ya fasting ankasa no krema anka domu phone. Uni obi ankasa. Dabi. Wonni ma asɛm e wo call ni mo ba. Fasting wo ye ni kwa say wo tie ade bi e be ma negative. Or say what attention. Yes, I say wo focus. Okay. Focus. I'm telling you. Okay. MPP party na a strong party. But in Kophobia, what party no more? Omo greediness. And MPP. Nene muguase. Ye mo be says MPP for be who ye are. Ye be nyoma beto to akwem. Na party na ho be ya kondo. E nyoma be ye fe. Fafo, wo ye fon sa na ye kasa awrade mani party o. Ha, ye no ma sam akwem MPP for dwane ho pogidi no mo fe from asofo. Udo pa me mentally free anko. Ube hu asofo MPP, omo hwe program MPP for be from. Asofo ni bi so wa ye from one of my friend tell. Then who can say Same honorable Same Oku mehwehwe. Yes. Wabana. Asofo Same Oku aso de on my. E bi on team message na by abipam no better. So to me say come to na be 5 years kwa independent. Ado be hunu to anamo. Inti yenhwe. But Same Oku ye no ho bomb pie because me hunu say o katim a ye de o moko prison o ka ho bi. O say Mr. Same Oku ye no ho bomb pie because me hunu say team a ye de o moko jail no ho bomb. Sir. Yes. Honorable Afonyo Maken. Onye na ho bomb pie. Me wafa. Oh yes. Me hunu say no ho bomb bi. Me no akrabu aje. Onye no ho bomb pie. Adi e favor Dr. Bawumia yo ye fragbera. Anya san ko no so wo da ho twen no. Ani na ye din a ewo sunsum mu a. Osofo sunsum ye na ye hu de ewo sunsum de ya be kana bam. So when ye ya me kan to ho manam bam hwan na me kana mrem. Ada woni party na da ho no. So man to man kan man wantom. No man support. No man ye din na e bedu election. That time do to me kan de ape. No more one ya bajere. I swear. Obey o de be ye to. Enkrani be katos ubana. Okay. Ha, asofo. Abrabo we aye bo no won. Only one thing can favor you. Only one thing can favor you. So be kan wanu atom. Okay. Wa woni mo ho say we diska. Woni ma say ke bi shoto. Aso ko nya yo ko enim. Ye dede. Asofo. Enya MPP na power. Say MPP na power ngacha ma untumi akọ baka to the Mahama ni soja for be send na in pantim. Okay. Oh say MPP wa power ma fancy chama untumi say Mahama wo unzro me mama obuwa. What the edu de me mamra no. Mahama obuwa na be Mahama facha me. Okay. E to de na ukuta tumi a kai wo ti say tumi ne be frɛ won sada ache. Nti ni NDC ye bia so onkai say ebetumi free. NDC metimi catch your plane. Ye won kofo bi NDC mo a ombe lusu automatically one election. Omo edu election. So na call you be lusu. Also for na call your person maintain seat ne dia omo po modern so mbe kwa akopate tema jeli achewo. Jerry. Ono no omo chairman. Yes. Enti asat now de ye to aba. Ajari. Your friend say Ajari. Say guy no ono na kaso ina sunsun no NDC anokuta. Eyo omo chairman ya. Sikamu sunsumu ono no to anamo ma party no. Enti say wo yipira ni free wa. Ado ma yina free ho. Oh, me nim de last time it wo I think say it should be because of so mo nka sa issue no so a enko MPP fo bi na agbawura nkofo bi camp e na omo di ja to kaso a omo seda person because omo shiro sa particular chairman Ajari omo shiro Ajari omo shiro no sane e be ya omo betimi age ade na free na akoyo nsem nti na akoyo de esi e wo ne Ajari omo momodin ya se omo solve issue no. Okay. So now go to me solve almost solve that issue now. Because me who say soon no NDC for a worker so chairman for be act na say your meeting omo pese Ajeri no be call election na e ba ne bi. Okay. Omo your meeting 81 sha omo pese onko bi. Enti so omo anya nyoma yie na wanjina bi na omo kwa
ntoko ebe si wo election ase no after election o me lusu seat ni nyina wow enti kasua omomoden se case na da ho no ombetwa so me solve na somwie ementeni ye wo obi wo ho a onyo obi a by honam ani odisika support sunsun ode ban modi ekire okay mu yi ni free wa ma ye empty emframa bo ebe humu akọ wow emframa bo a ebe humu akọ yene prophet Dr. Palman and yene ni edi ehia no so for time na so for number no to dia maye also for me number is 053 40 82 699 and so we see away and the enkomoya akoso e wo husband abra Dr. Palman ko di nkomo ne no ana Ghana for HSS asonia e koso e ye se wo se koso fi se wiase obi se ebenefo se wo we fo sa no ma no de ene ye NDC apeso asabe de wo mo echiche it Ghana for HSS e kira NDC for echi se nye e kira na mo na kwan so dia ene dan se bo a abai no ebedane na abai dane a abai obeba no obviously bia na akwa ye MPP wo no so ba wo mechi ni se ya na fi se na MPP for nim se anka galamse emre se wo betimi apagye mu de free 3 years and 5 years no akwa ko bia mu 20 years ama se wo mo nipa ene mra ne bedu ma ebia na ko ma se me no ene Ghana for agent wo mo se obi ni mu dwogupu a ade beto se nei ye NDC apedo ye wo mo ye ne no wo mo make sure so mo so mo ne ye se ne be ye no wo chine bi abai ne kodane a ye san ko mu ne ye wu ya ene before se ye political improvement ko do mo so a wo mo so meka se ya mane so mo nti na NDP for ye ne sa Ghana for nsem ya wo mo che mu bi ne busu ya me dia ba besu me se wo so we dia wo de no e wo comment section ho e dia ma me hu se ne ensem no busi agenda for all the social media handles no too much GH. Or subscribe, like, share, not for social media share. Macra.